tumite imwe kwa imwe kuma kire mukawa Joroyo Acacia. Otaro ithire tukionaga ni ati ntuku ya narua tuketha tukuretagira kana nkuruki gugucunia rumuri rwa siasa kuma nteriji cia Royal Acacia. No toro kuona niturikite gukinya na kinya gwamba kambi nigenda gutigira nitugukubanganiria mantu kathumba jegie utongeria bwa county ya Isiolo. Ngethero ngekurikanigia county ya Isiolo nithiritwe ikimurika na nkuruki kwethirwa iri na mantu kathumba jegie siasa. Ntuko inka irikite gukuruka governor wa county ya Isiolo nombeta kwethirwa agikwa gikarangone na kinya omba kwethirwa akieberwa gitine ni MCS bambunge ya county ya Isiolo. Nyara nyumene onekere gwetana rutero rwa Senate lakini ethirwa agicokwa na gwetana mbere na utongeria mantu jaja ni yombeta kwethirwa jakira ta mwanki juage siasa ndene ya county ya Isiolo. Niketo mbatuta Meru TV na Nkurukithire FM tugweta tugatigira ndo tugukuretera atongeria ba county athoji bagi siasa nikenda bakariria mantu kathumba jegie siasa cia county ya Isiolo. Karibu sana onde mokwa mokuma ateri kana mukawa ya Royal Acacia ala tugathira tukuretagira mubango jo rumurura siasa ogorobo narua oretari ni mwandiki wetu anteto kana orethagira agikuretera mubango jojo Jerry wa Cheupe. Karibu sana oni bambetaga Dennis Mutuma na mbere ya jaja jonde mbitikira mbithiro ngeko tamburukiria anteto cia Meru TV tha mugwanja wazaza akwena rozi kigwa murutira zo mwega na jantere che Isiolo nikenda tugatigira mantu na gweta na mbere bwega. Karibuni sana ejene Meru TV nteto cia tochia Meru TV tha mugwanja twamberie na riboti yegi akoro amuna atongeria ba maumau ni berikite gushumiria na gweka mushemanio ne mushemanio jombeta gwekwa ntere che DEB kirege shiga bunge kana North ndani ya county ya Meru arabarari mantu kathumba jegi akoro ba maumau kuringana na akoro baba baugete ati kana barombete thirikari ya county ya Meru gutigira niko batetheria nikenda bakomba gucokirwa munda njira bakugane barikite gutunywa na arantere shebure otoro mondiki uto ante twagutura mutugi wa Kiambi akoro baba na ndene barombete kinya utongeria bunda kuma kiri governor agweta kiri senate na atongeria bange gutigira ne bakubatetheria nikenda munda jojo jokethirwa jogicoka ite no report you. Let us go back to the Ameru escape from Boa. The strategy of the Ameru was to ensure their liberation under their leaders and the comparison of the people. They managed to escape from Boa with not a single casualty. Today, we carry the memory of the heroes of our liberation through the names of clans named after them: Gaita, Antobaita, Muthetu, Amuthetu, Kiuna, Akiuna, and Akede. Liberating our land is one of the objectives of the Cultural Center. Remember the Mboa challenge. Today, the challenges should be faced with the same indomitable spirit. Leaders of the Kariba, of Komenjwe, and Mugongai should arise. They don't speak in the voice. When they speak, they don't address the challenges facing the people. And they don't mention our land still occupied by white settlers, farmers for over 120 years. Neither nor do they mention of the suffering of the Ameru living in the slums of Mutarakon Gosishi, Machaka in Kibirishia, Mukuri in Timao, Majengo, Mujini, and Shauriako in Meru town, among others. This gap and to be found, and was found by the Meru Cultural Center, founded in the year 2019 with a set of objectives. A major objectives was to push the agenda of African land is for Africans, and for that matter, Ameru land is for Ameru. The county government of Meru, which legal custodian of all public lands in Meru County, Council finally consent to the initiative of the Meru Cultural Center in relation to the land registrars number 72, 262 and 28, 11/12 known as Kisima Farm Limited, located in Meru County, and are submitted all documents required by National Land Commission for further action
intended to convert the said lands from public land to community land for settlement by Ameru people through the Meru Cultural Center. We shall not relent. We shall draw our strength from the indomitable spirit of our ancestors until Kisima Maranya Rewa Downs, the Conservancies, Roromarik and Orondonyo farms are liberated from white settlers, farmers, to be occupied the Ameru community. These farms, their inheritance and heritage in our Kimeru language, we say, from white settlers, farmers, to be occupied the Ameru community. The Conservancies, Roromarik and Orondonyo farms are liberated from white settlers, farmers, to be occupied the Ameru community. These farms, their inheritance and heritage in our Kimeru language, we say, Kana, Gakare, Kare, Matumba, Kankare, Kana, Kankare, Kare, Matumba. Manteresha no dimenti mbetekira to dhiro tokiringa kataroge tomo ko erekere mo kanteresha egembe nera akari na tori ku manteresha egembe south ni bashumiri tena gotarira madena kadhumba jarabe dhire tabage korokera kuringana na kare baba ndine barombe tamo jumbe wa ntereji moshimwa John Paul Mwirigi otigira ne akobadikira na nkoroki ko bari kana nikenda bakedra bekarata karibange beshigo bunge bingi ndene ya county ya Meru akariba bana ndini bataririza moja madhena arabo gweta barabara ya kumantere chanderone gweta ntere cheke mongoro niyo beta kwedro ikidhoka thina inge batariritsini ya mwana wagi boroje rotheru na nkoroki kugantereze gotena Kenya stima nara nande barombe temo jumbe John Paul gotika kokara Nairobi yenda choken maturene nikenda akaritira akariba gisugo mungi kegembe south ngoge tukwatandre na mondekyo tu anteto muraithi waba kumantere u arikithie report Munono mpaka to yanto tezo tona bya kulambura teganaga no to ya to kengala ya to meta myaka minge mbura ke gitoka ene no vena to ya to kengala ro ya ba to ite ba yana ro to ko na to serio na ninge to tona mundo to ya tire ke dima ke to anda mete ban ro bo na dima biota ai tu ya to es un poco go ngende je so to ira ira tu ende diga to ko lombo ta ginya ba to ne dia go to ko anda mete nya ba to te boka to ya asiari Goroba biashara basa indie ya ndero ne weta Kisimani barabara ya kuuma ke mongoro mwanga weta Kisimani batu tonete thina indi to kabisa riu oteginya bitu ona batu no to barabara ogologera yo nie kama tete biashara cietu cia Rwanda ro na kuuma sa indie ndaga cietu ite kombo to kama tera merio yonto oni ombenda gie irio na irio biago riu biatulele na inya ikundi bira torea tote kona bia korea ito gologera barabara yetu na kureire cionde twamwere kwa ite komba weta na gare ibunjera ithoki yaruare bikibiki rokere siweta bikibiki 18 yokera swa na garo itathato igaisukumerwa na marori otebo bikomba weta ko kabuinya mtora bikibiki eterianga nao ikuthira woro no tubonjera inyarume bana batekinya mucithacio no tubonjera guthuka Iwarenko na winte na wire yorenko ni gorengo kan kalanda sinkaria bila biongo biomirote ona inyamato totiani nyango ko musinya biringi betemwe wakagitaga nkuruki ya miaka ithatu hakari na turi bokumaki na duba maraene na teresia mutuate jwa nthiguru guntukwirike ya kinisa bationete mbura na untubuna ndibe na o mbura ithanthatu bataketha tuko na miaka 3 hatujapata kitu. Hiyo ni season 6. Unajua mwaka mmoja iko na season 2. Tuko na miaka 3. Nitogorara ndene tuko ithato kanenya tutona bia kuria kuntu guku ni kwarite untu bunene bura kugwitia uteithio bunene nuntu bwa kwithirwo antu babati kuona akurita bia kuria ona bia kuria kuruma nyimentu kwithatu kwetu ngeguru cienda cinyangia muna twana utana bathoma cukuru utana baita cukuru nuntu bwa kiangasi nuntu bwa mpara na gwacira kinyeru ro kunywa antu kuno bati ng'ombe bati mburi bendie mburi cionthira thia miaka ithatu ithirete koguo tunyilite na inya muno bakiaria ni baugite bo bena mpara nyingi na ni bakuromba uteithio bura boneka kuma ki thirikari nikenda bakomba gukinyerwo ni bia kuria
Patue tunyele tuimpara Rwanda rumno itoregi impara bwega buruto te konenya bya kuroma otebinya tonenya kinya musanda kinya yokari eria pio weje ko weje otwe buru kinya te kamusanda tonono kinya bya kwana beto to hukuma kitakene madaya ya idhano chiotuko tukendelea kwa dio kukuri nyumona umetene nande mwangaro kire iro tuitachia twakinya nao dai nyinge chia rokire nyamo no munene bondo tutinyilekete bamwe bao bathiritie gitari nene mono bataruma gintu akauga bathiritie kinyankurukia ntuku ithatu bationete gintu gya kuruma bena mpara ntore ne malaene na tubatu tukalia ntori ba malaene tori aira kimera na tuna siso ni thandatu tutaketha umi akethatu twanda bikora bikomera nde tukare oketha thai tukinyete antu abekara roriko mundu akunikira kasolia kenda mwana mama ni musumbura ibya kora itokinyete abekira na maiya nyungone tosoliene asia mutiari akunikela mwana kenda mama airerete ibya kora na ndiba kuria thirikari nikende komba gwikinya guterna ruru na nikende komba kubachwira bya kuria o amwe na bya kwanda igitenere twitite manda na season yeji kuko tukwina mathina nyana batiwita sukuru tureta ninya boro andaru kenda twana ngima tweta abo kwendi nyanyanki kwenda turadura atongori to baba tone nie tukomba buru kabisa hapa kwetu Malaene hapa kwenda sooni ni hatari. Wewe sienda sooni unaenda kutupa nini? Ito toreneto twethera twena thene stima kuma ndora ya ombera batu totana wero wa stima ana beto batuma era kandos kana ntandekera taira sita tumero ne anto babare kanera sia koito karamba mheshimiwa ora to moera kura sia to na wendo ato rika ne dare kinya to na wero bako thame diana beto ngenda wajata ikareta thina ukasia ne kinya the muyu asia wero kuntukene watu kakinya andi ai mundune akindia kerwa nionki uto kaithra twe ni onyumba ko uto ate thuka twa na stima ku au ende ketha bato tutathie ni mbie were au bo iberwe iba twalelie njoni po na twalelie itokana kau eto tukathure kate thiringi na wendo akareka wendo bravo bado stima igo eto stima ko no itakinya nyago kinya ko no batona borithia nao tweta wanjeme na aratae itakinya no nyeto korwo transformer nimbi totemenya batwe be yana ikingi bya konoga iwaya ikoloka asia kinyo ya sukuru waya cia dielo sukuru ikingi bikama mwande nau ndugwera campaign yeke yaba kya bakyogera sikingire birarenge batori botwegera twabathura after kubathura aetwe ikingi bibi atora bimamyu ende stima yu batu nyane na tukuba transformer ire batu tokuraya acio nje munyareki na njatae nau batu tathure mutongoria tutethuka na muno twaka tuthure mwana wetu oyo atena mbesa ategia gwikumia rira kuluka yakuwa ni mbesa ciake ciatumire athurwa tugathuthura atena mbesa twatwe kwaraginya na tuyoyo twetu twabera tuthure John Paul no mwana wetu tukwenda kuthura kenda yo tulikana tuyoyo tweta ginya tuko isenti po bakuthura bataminya bo bakuwa John 4 atwegera transformer ya tai tutamona renge kumaro kuloga to muritage bula no menye ekere chuti nara oloitwe na ncheme muriri wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe mawa muriri wa bakuma ntere shi Igembe nonto bori voti eu tore ontere oyu shi Igembe ni ate abiashara bathoko ya antu betwe ne bachumirite na kuromba mujumbe mukurunde ne account Meru Elizabeth Karambo kairemia gutigira nako batetheria na mwaburi joko bakunikira kagita na karakore na mbura na kurukika gita na karakore na rio arenene kuringana na biashara baba bagete mujumbe uzu atetheretwe akibarikana na kurukia atetheretwe akireta utethio bwawe kire thoko ezi antobetwe kiongo bakiuga kinyabo ni akaripa account ya Meru na ne bakubatara guthetherua ni mheshimiwa Karambo kairemia mukiri wa Nkonja kuma ntere Gemba na ripoti yetu akaribanto betwe na barabaritaira biashara kiri thoko yenye batumete ntomwa kiri mubunge Elizabeth Kailemia wa kaunti ya Meru na kumuria baeme aburire kuyikunikila bakaitakara bakwendia interview thokone ni bethara bakiringwa ni mu ona kinya kwina mbura interview bikomba kwithia bikiurirwa ona kinya bo bakethia bakiurirwa ende onto barombete kwewa meaburiye ira muno yeya na orungurwa ngaf bakiuria mubunge wa Ekuru Elizabeth Kailemia kulikana Ekuru babenda iria thokone
mĩtũrĩre-inĩ ya ntobetwe na kenda bomba kwithia nĩ bakũria thĩrĩ kaita karaba kũruta biashara cio thogoni ani kwarĩra mũno mama kombo twa meburi tugetha munyange kũrĩa cyetu kenda thogoni ari komba nyebi kunĩgelanio yethore at least thokone nĩ tũngĩkũrũniria u antũ wĩrure imbinge mũno kenda aranĩria acio buru nĩ simare nene mukaiba ya wenya tumeburi kenda kĩrĩa bakwendete into twanja bahita atia ikunikila kana tebwo ende ori ubakiaria kinyanto ne baurite kumba kwethia bayusi nkumia ikundine na muno antu akoro bombe kwethia ne baungumi ikundine bakaoi ikundine byantu ekorwake na bo batuma bombe kwethia bakigunikana kamuthitho karaka thirikari kakomba kwethia kakia nonto mtu ewengwa kiombe hatomba kwethia etethukana muthitho yo thirikari akoro ikundite kyange korwake ikundike tharo kinya kena akoro na antu bonde ende kundi to buri ociande kikundi ne bi kenda toromba kintu nonto no wone anto bakia wa okawatire nonto tutekwa koka ewe into taromba kinyoka ethora wetete muntu akete mwanjo kala mromba mwankire kana romba gebirithi womba kuwa kawaya wa into theri kinyoka nya thikana no romba kamonge kawati ai thikana ende kinya babwe ciande kithie ni kundine kenda twana maciara na kinyanthaka na kinyare bwethi groups burombe burandike proposal burombe mbesa ira ukari utandikete proposal utewa mbesa loi uketho utandikete utewa tangi yarera mama ere kikundi kiruari uketho utandikete proposal utewa tenti ni proposal romba manto yareko nonto kwa advice yakwa kiri antu betu babethi na ekuru na antu bonthe twithu ikundi bi na ndenda kunyurira mama safi yari etwira eko nonto kwa advice yakwa kiri antu betu babethi na ekuru na antu bonthe twithu ikundi bi ikundi mbwe kurure ke ucienda bwinka bwithu bwina kuruba kai nonto ukethe kiripota cia egembe kire county number 10 ne county ya Meru mbitukira twazira tokere kara monka kire county Mutori irani county ya Tharaka Nithi ni ara senator wa county ya Tharaka Nithi Mwenda Gatara na shumirite na kumeneria bunene bamwe batongeria bakithomo ndene county ya Tharaka Nithi kuringana na Gataya augete kithomo nikionekana gucoka nyuma bunene ndene county ya Tharaka Nithi yendokera na ndia koromba atongeria bonde bakithomo gutigira ne bakwezamo na gucwa ntaira ya mathina ja kithomo ndene ya county yu ikagita na karia kana kiereza Gataya arite jaza kagita na karia akuriongerete cukuru ya Mwanyani ara batethetie gwaka ngeti nikenda cukuru ije itekethirwa igire na kana ithirwa ina kiingiro gya kubatethia agita na karia ana bagweta na mbere na mathomo zao kuma county ya Tharaka Nithi tugwatanire na mwandiki wetu Anteto Ndagara wa Igona ombe kwithirwa kirikithia report yu cukuru ĩno ya primary ya Mwanyani twere na ithongero nkuthong ende seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya agĩkĩra kĩthongero kĩmwe ararĩkĩtie na kũbakĩra ngeti ya indi ya kĩhĩndĩ ngeti ndagwakĩra nĩ ĩra ti ngeti ya thirikari ti ngeti ya randu gũthiĩ mbere cia mwarimu rĩogo gũtiĩranĩra mũtũrĩre ogo ĩra ingeti yakĩtwe imofaya nontu bakuwa asante Gataya akiuga mũgongo gwa Tharaka ũrĩ nyumana na kĩrĩ manto makonie kĩthomo akiuga cukuru nyingĩ kĩrĩ gĩcigo mũnge gĩkĩ kĩa Tharaka batikũthomera bantu ega akĩrotithĩria kĩara kĩrĩ ntongoria na thirikari ndũgamĩri kĩthomo kwĩrĩ mbega kũrũkia mĩingĩ yetu mũiyũro gũkara nontu ana baba munde baba none jeshi ĩno bagakaraga meri bakaraga meri kenda meri kana o mwanka muje bakaraga meri da ikoro kwa ilikuwa kwega ichukuru lakini ndio ngira si niende ndio wanangu huyo mwana uko kwa ukaragu uko tena ndio waka bachukuru si pesa za serikali iko ndio cha serikali ndio kaitirio ndio Becha serikali waitio. Si pesa iko? Ende migongo ya tigere na biashara taino migongo ya Tharaka peke yake. Mema. Mugongo wa bio. Lutigere na biashara taino, ruka ya krasi, malinya, bio, ukideski. Sana aka watu kwa baba yu watu kama ambassador ro, machaleta mangavana. Lakini development yao ukura development yetu. Ndio development ndio mzuri. So wana mtu chata na kigoma munde wanamujuro uteyo munde wathomithia na baku bari batatu batana bandikwa utie mtu gorota mujua ku orota bana rureme oda rambio ana ngundi botigere orota mujure ni na kya
no tro ko ba no ke tata ko ditango kwa mbiyo matumaini so kidomo geteyo tata i tena kidomo tu no ki biashara tu ndio na nonto bageto migeke gata ya kiware na kerikithikene ne kuruta mugongo wa Tharaka Ukombo ba mathina agikira kirore kuruga magete kya mujumbe kiresiasa cha mwaka wa 2027 mo muchokera modara kore to kaligara bai kurukira gitega seneta que estaremos no tu tiempo tu gora ya pasari tiempo tu gora ella canto de la barabara pudi que dia to bako lakini ndavugira no to kirikithikeni na kya kurutira ndo wira unto gora ni un koro ilo kirikithikyo ke de mago karo kire mapema sana kinyambere moko chuka kirikithio ke de mago mburi akwe mudere mbaje karo kire kumikimira mate tisa sawa kirikithikende na kyo kautuka muyumbe ikyo kimbekate tie kuma sere timbo ya utuka muyumbe bugata watia mego bugata watia mbio no ditu atikiro mona tafadhali tutikito tukarigara okurigara munde turi matwero kondi butire bantu buchiari aronto kolombidia mwana lokire ari ke form 4 amwira ndaka kwa edi bantu ana ke baro ga factory kana ke industry kana ke into kena udokume kanyambo na chiari bagana bena na meja bare ke form 4 bai ke mo lakini meja ba dado chokweli nyonga pone karandawa udokume kanyambo na chiari bagana bena na meja bare ke form 4 bai ke mo lakini meja ba dado chokweli nyonga pone karandawa Kini meja ba? Dado chokweli nyonga pone karandawa Ibodi kere dia? Berarti tu ni sampai tu tapi yo. Katanya kita seneta tu ke kakai dia ada baju. kuma gicigo munga kya Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambeta ndagara waigona Betegere twerekera mu kageshuga bunge gya South Imenti ndene ya county ya Meru nare ikundi 10 kuma ntere chenkobo ne bogete bokere kidurano gira kigethirogire mwaka ene jwangirije mirongo iri na mugwanja bakethira bagekaraniria kana bakiaraniria na nkuruki ukaranthiguru na atongeria na batetekeria gutumirwa buthuku kire siasa otawara kwithiritwe kuri au kabere ikundi bibi beria ni bia aitithia boda kuma ntere chenkobo bari tijeza kagita ne karabarare na ithurano bya gutigira ne bago chenchia bama batongeria baraba kethira bakibatongeria ndene ya ikundi bibi Jeff wagutuma kuma gicuka bunge kya South Imenti nore na rogono nabo atongeria ba ikundi 10 kuma mucijwa nkubu ni baugite bo batetikiria gutumirwa na siasa kairikiri kithurano twitite ni ara baugite bena ikundi bya kung'ana na atongeria bagi siasa ni bethere bakibateithia kwa kagita gaka nikenda nabo kagita ga siasa bakethira bagichokia njara tugaitaniria ngugi na wana siasa lakini nabo tugakara nthiguru nabo tuandike memorandum ura tukomba gwitaniria na bongugi unande thingatite na ndi kura ira mtonduthi aringire batu tunangwe na kura unande baba uturomba kura batu twaringire kura turantu babikibiki kura isiwe twatwire na ndaga atutithiria kunga bana atwire aga atutithiria mtu ndo atwatwire na atwire aga gitatia atutithiria ntu nande ugite akathithia ngo kanya kana ndega kugitatia akuthithia inkuromba nkauga atiri batu nandi turera mono turantu babikibiki tuchwagwe gitara campaign deja anto bejana reflector cia kujo twikira nandi batwe gitariku igitariu tairo nandi gitare no twikira reflector twingogine cietu onto batwe nandi tukumenya thaizi jo nandi mwari wetu ari auga aturiuga atiri twakuruka giciasi cirio thaizi tugakuruka ke batwe nandi mwandika no ando bangi bakwandikanira onto tunakura ya bara bangi unjensie kwa nando turanto babikibiki tukwa tukuga atiri kura cietu ciena badiu itukuona anto babikibiki bagitwa state house nandi iraisi ubagwitwa nandi county wingi batu tubonda bonda banku ubu na Meru njumura itukwa twito nya tukwa twito obisi na raisi akwinkwa na diki MP ogwetu MP nkwa na kuthia mantu ya mega nkwa na kwa kairasi na ndi nkwa na kuthithia njira ende antu na tu ntu batu na ndi na ri na ontu barugita akathia ya ntu babikibiki itukurombe ke batu taizi eja tuthithirie na MCO ou atu na history na ndi umete nyuma itwari na ndi na MP egitara da kathuru murungi na yete ate ndaka yuko na nyuma aja na evidence
na ndebe na ndebe senyi ba gitira ate bathithia gitara kathuri tumurika na no tubabura gitira ate atuthitherie makasi na MCA na jatu ndebe ni cia nyomera cia ngari kirito na ari na ndi ngavana na jira tuthira sako na ndi aenderete itukura mabu na ndi buthuri bwegitine ejanya twingwa na tuburikana ni history kumantu bayo bagitate bwa tuthitheria baritie jaja nyuma ya guchinchio tongeria boetiria bikibiki aja mucijwa nkubu untu nabo baugite buthithika nyuma ya miaka 3 so ingocokia nkatho nontu bwa uria kithurano kiretire bwega na uria turathurirwe tuketithia nkubu bwega tukamikaria bwega security tukongera nkurukia uria irakari mbere tugeta na mbere kwithira twina uma kiri wana bonda bonda bonde bara tutongeretie na stage cietu gwikaria ciena thiri na wana bonda bonda betu tubakarie ki mauntu jonde jaraja kethira jakijaira kira tukuga turuga mwanka thai utongere buraro mwanka nari turathurira tongere baberu kiama kio kionde itukuga mutonge munene wonde urokeja nkubu na mikishwa gutumira atongeria baba agwitaniria bongugi support yonde ra kwenda agochwa coordinator wetu na atongera baba thurie gitariri nikenda mantu yao yomba gwita bwega itwithirite twina discipline na gukatuike kamo member akuthithia ora guteagiririte itumukarithagia nthiguru tukamwa warning kana tukamususpend tukamuita kiamene kuringana na makosa jaria kethire najo na antu betu ibethaira bare antu batheru na itukaragia customer betu customer kareta mararamisi kibautwe ituthingataira bwega ma tukona ne ate athitherua na kwethira kwina makosa athitherua tukajukia tu akimtura withira muthithiritie makosa jawe mu member wa ikundi biu bietu kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Right, kumania na ripoti huu mutegeri ya ntere uchi ya South Menti neongo ekera gatanta to chieto Meru TV na mugwanja kurikanie otoro kuona ntuko ya narua ire ntuko ya muthia ya kurikia mweri zote August twithiritwe kana tukethira turi imwe kwa imwe kuma aja mukawa wa Royal Acacia ni mukawa wa thagirwa jwe barabara ya kuma show boiga werekere tentere che Isiolo ara tukethira twikuratagera atongere kathumba mwandiki wetu antoto kana mukuretiri gipindi kero muroro siasa njerua cheupe akethirwa agikara nthiguru na atongeria amona athothie bage siasa akana ba siasa ba entere che Isiolo nikaenda gutigira ni bagutandire manto kathumba na gutegera jamo mathina jara jombete kwithirwa jakithiro ndene county ya Isiolo ni ugoroba narua ndene ya mubango jwa rumuri rwa siasa oida aja kire mukawa jaro akishia ni tukaba tukuretera manto jaja jonde ije ni Meru TV kuma ntere charo akishia mbamitaga deni shemotuma muthome bethirenge kwa ndagara kagita gake kana nkuruki wethiro gitotera ugoro tucemania ndene ya rumuri rwa siasa.